oh sasabre videos ne audios ahodo no what's bi wo ankasa wo ye wadwuma wo ye baba wo ye mate wo ye trotro driver adwuma bi a wo ye on air online entrepreneur ana se adwuma bi a wo ye tailor adwuma bi a wo ankasa wo ye medofo borua snacks na won seed no fa ho hyem bi ene de on modern pantu utime koba ko snake office bi e ben na wo say wo ba be sign seed no kakra bi abenya to wo bosome bia no wo mo crowd amount tinyame ya adoma wanya wo be 60s na ho no wabre utime nya adwuma gidigidi biem sa sika na be hwewo na nko ye burden mo abusua wo manom ne ade na obi aye hye obi apese obo na abusua so on pese obe la sulala de a so na adwuma wo ye mesin fo no omunya omo de na oje ne sika enso kosi atwamu a wonie finance wonie ice kenke na brodo de omo di papa because mo energy ti mesro fa ho hye seed mo fa ne personal bate we say your dache fa ne personal want me nka bia mu a kohwe seed advert yi ebra want me nka kwasinsia e de asemidika etwaso so you be now next net for etokese anasa now your snit member and as I say one kasa ye wadwuma akwanya baba so beto akoso na wotua wo snit nteto na dachi wan koye mobo to anamo sisia ko snit nkwabata bi ebenwo na no won twetwe nkomo efa kwan a obeto akoso na wotua onteto no mekamfo ama so betu sa na moyi na dachi wan koye mobo metufu so do ho bedom snit enhyehyɛ your friend sisi kache wadofo unianom wasorema eno bo no sofo say snit e the seed about obi anfa na honyim eye wodache o fa ne personal so you be now next snit for etokese anasa now your snit member and as I say one kasa wo ye wadwuma akwanya baba so beto akoso na wotua wo snit nteto na dachi wan koye mobo to anamo sisia ko snit nkwabata bi ebenwo na no won twetwe nkomo efa kwan a obeto akoso na wotua onteto no mekamfo ama so betu sa na moyi na dachi wan koye mobo metufu so do ho bedom snit enhyehyɛ your friend sisi kache wadofo unianom wasorema eno bo no sofo say snit e the seed about obi anfa na honyim eye wodache o fa ne personal